لحد انك تعملي مكعب في 3 حركات تكسب التليفون ده 500 جنيه. تعمل مكعب في 3 حركات مش مربع، ده مربع. ماشي. عايز مكعب. تليفون ب 10000 جنيه و500 جنيه اهو. 500 جنيه دولت ايه ده؟ ما بص كنت في الاول بثلاثه واربعه. اوريك حاجه عشان انت ايه. اوريك ايه؟ معيش الا فلاشه ومفتاح وكارنيه الشغل. واخر حاجه دي معاك يعني؟ معيش اي حاجه تاني اهو. تمام كده اهو. طب صلي على النبي. على افضل الصلاه انا والسلام. هحلها لك. ماشي. بس دولت يعني مش قيمتك صح. لا 500 لا جنيه خلينا بده. ماشي. طب انا اصلا واثق انك مش هتاخد ده ب 10000 جنيه و500 جنيه وانا خلينا 500 جنيه احلها لك انا. طب حلها. فرجني هتحلها ازاي. عايز مكعب في 3 حركات. ايوه خلاص يا عم. مش مربع. ماشي. عشان تبقى عندك مكعب. ماشي. صلي على النبي على الصلاه والسلام. دي كده. ماشي. خلاص كده؟ ماشي. اظبطه بس. عايز ظبط كده. عايز اداء حلو. انا هخلي الجمهور دلوقتي يبقى مبسوط باللي انا بعمله ده. والله العظيم. وان شاء الله. صلي على النبي. على الصلاه والسلام. لو علينا هديك دول كمان يا عم. كمان؟ انا بضحي. بس لو خسرت اخد منك كل اللي كسبته مني. ان شاء الله. ان شاء الله. في العيد. ماشي. خليهم بقى هنا بقى عشان دول انا كنت هديهم لك مش هديهم لك. ما انسى. صلي على النبي. على الصلاه والسلام. انسى. انسى. انسى انت. انت اللي تنسى بسنه. انت اللي تنسى بسنه. 500 جنيه تروح خده بس انت قلت مش عايزها. حلال عليا. هم 3 شوفوا من دول. مكعب 2 3. انا قلت لك بخلي بالك دول تخليهم في جيبك. انت درست الاول. انت افتريت. درست ايه؟ درست ايه؟ يا ابني الحاجات دي عايز تفكير. انا ما بفكرش الاول. لا انت دماغك قافله. قافله. انت بس عمال بس خد الموبايل. انا كل ما اجيب حاجه جديده اديها لك. كل ما اجيب حاجه جديده اتحداك. انا معاك واجب يا عم. واجب. خد. ماشي. خليهم عشان التحدي الجاي. بس الموبايل ده بس انا كده ما صدقت مسكت موبايل يعني 10000 جنيه. ماشي بس اهم حاجه كسبان مني انت كتير يا ابويا. بالشاحن ولا من غير الشاحن؟ لا بالشاحن. اهم حاجه بالشاحن. يلا. المره الجايه العبك على ايربودز يا ابويا. محتاج على ايربودز. لا عايز سماعه. سماعه؟ حاضر. حاجه ثانيه يا ابويا؟ المره الجايه على سماعه. حاجه ثانيه تاخد الترنج اللي انا لا 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 خليه. بجد لا 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 انت طيب. انا طيب فعلا يا ابويا.